malo se mi mudi. Ok, čak, probam še s pasom. 3, 4. Nikoli ne rata čist veš. Moj. Še pulover. Fuck, no. Pulover še ne znam. Evo, pojmo. Kukar si rekel, da te moram vprašati za Twikija. A greš na Hyundai? Ne morem. Super, koliko sem hotel. Dobar dan, Petrovče. Herman stari. Ti koliko je tole font? 370? Z Nino Gaspari bo posnela podcast. Klanjam se. Kaj je zdaj? Vrš uč, mogoče ti bo všeč. Zdaj se pripravlja set. Až ko je ful hec, da marsikdo misli, da Herman dela sam garažna vrata, pa ni res. Vidiš, zunanja, notranja, vse živo. Nam kaj pokvar. Ne, se vem. Tebi je okej, če smo zraven, ali ne? Meni je vse, 5%. Meni je cool. Haris fura Jaris. Adijo, Gizmo. Kaj pa tela nad Lukovca? Se veš, kaj v Gorenci rekel, ne? Helikopter. Navičil sem. Pobere me nov avtor. Nova generacija. Pomembna stvar. A lahko eno za na Instagram? Vzem si cajt. Premalo ga uporabljam, veš? Premalo ga uporabljaš? Aha. Aha, tabel. A ja, te fore. Aha, tale je, ne? Tudi na Facebooku. Boš. O pa stari, orangzici. Na hitrico, prestavna ročica. Poglej, naprej nazaj gre. Vozni programi, digitalna instrumentna plošča. Ti volan pa mehak, kada je za princeske narejen. In za prvič je bilo to čist dost.